ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka jingdawa jong ka sanjuk Hinrew Sordar Shnong Mawryngkneng area. Ban Kyntiew Kyrdan Community Health Center ya ke Mawryngkneng Public Health Center kalawan urlong hadin bau MDC jong ke Mawryngkneng constituency upa penyait sings im ha ke khat pratrik urempang arjar arpuwai ula tuklar hi daladi ban pensengau ya kani ke mat jingdawa hakmat jong menteri rangba ke sorkar jilla ukon rat konggal sangma uba penyait sings im ha ke jingekran bat kilat pathai khubor ule tho bau menteri rangba jong ke jilla ula kular ban Kyntiew ke Kyrdan Community Health Center ia kini ke jaka ajing sumar ke badan ha kesnong Mawryngkneng hapo unius nam arjar arpuwai bad ha kejo ke por uba penyait sings im ula ya thoru ba menteri rang ba ula kular ba unsa buru ya Mawnongrim la kumno hapo unai Lber jong unius nam arjar arpuwai mapi ko magipor bagisnan baladap kaladon ke jingpolar na kaliang ka health department bala kumno hau bunai December last year kamut bakan pleno ada instruksi pun orang mata hadu benai Febru ikene kam empalak berpendap kumlakulan ti kalwara ke jidu musim hangi kini lam snong kumju akibe ba an snong ki angnot banyo ya ka jing sumar ka bebet bebyang bar kumju ru kapala tak syahadu kata ya kata ka jinglong lam ki musar snong ka bangim simrala ban ben hun ya kata ka jingkwa jupa ba khantam ha bedai bar kane ka isu juga PHC syaka CSC ka bodong kam hadu kata nomor iba kane ka jika sumar po ka area jungi kalong bodong kamtam nomor kamtam ko don po ka road national highway te ka yarap du ikibri ke balai ibawan te ka jingdan ke population ang thiru mata amdena su ya ka atpole po hajar tang po tigi area jungi ke bodan po under tigi debat senang da kan thup lai ka pi ya ka jurisdiction ju ka pisi bro ka wai kamut kala ban po kesan po hajar re po hajar tam te kamut kene ke PSC ke bodan po nomor kenang kene ke PSC ke remba po ke jelame khalia namana du usdam khandai spa refusan la play ka kum ke dispensary kat kedai spot proposal cenang la upgrade ka syaka CAC resusi duduk untuk keluar haduk menja arajar way kemud kini ka kenak sa ke PC tengi ke jingdan population ya ke jingdan kam sepuluh ya ka koi kya kemud kalong dan kam haduk kata nama nasional nama orang nasional kalau jengai kembali punya 5 kilometer tu ngilik sejuai untuk arpo ratusan kilometer kemud kalong pedang maka jeka nak kata kadau ke jingwan jengi kendu UCM mentang sengi kalong ba penting nano markana ke jendu ke bakado penting nano badi ban upgrade no ya kene ke Mawryngkneng PSC syaka sisi kum lakulan nya kaliang health department dia ke postulat kalong ba nak kaliang chief minister mentang sengi ula aingi ka assuran ke pentingna bala kumno kemud hauli ubnai match kemud kun select no kita ka inauguration nak kemta bang upgrade ya ke Mawryngkneng PSC sisi om tang ban play foundation stone rek ai buyang keren kamtam kalong ba kade bandan ru rengkat ba government kandan ru sanction post nam ta post ba fair nam ta citer kam jukene ka CHC te kalong kai bos tunat ni pempau ya ka jikshan ya MDC jungi ba pressing sim kumju ha chief minister ya kai ka ba keluar kane kun urlong nak liang jungi hi kodong tang kata gudam ong kane kapor bat ni kit bok ruang ru nak liang UCM ya kai ka ba thmu kalong ka bajop seso bat khnang bi kinong snong bat ni dalam snong ru singin yo lang ka jimutoi nak ka bit ka biang chumpun balang tekani ke jing kenduk jungi ya chief minister kalau halor ketika jingdawa ke belas lembah akabide bat ke PHC bat Kyntiew no syaka CC te dangshan ru akini kendiat sengi ye ngalalai ban ya kenduk bat kinoi lam shnong hang te po Mawryngkneng ya ke ban akaliang ka shnong nak kaliang ka senjuk jong Kyntiew shnong hapo jingelam jogi saudar Mawryngkneng ba Peter Jilawai kila penlong ye ka jingelang ke ba kerki atau sengi ya kaban yamir jingmut habide bekani ka kam pasateng te halor kata ya kaba nilayo ketua seni ban penbet ba ini bu appointment no tentang seni ban chief minister le ka basung tenat ka bang akwa an penpau syaki pai pa jom kali ginru kali kisnong kerpang ru ya ka constituency prokowe ba nak kaliang chief minister la dem ai ka assurance but omdei tang ka jing kren jongi henry wat ka file ru la dem te yakaba shen hingin sayo no ban play ketika PHC syaka CHC but yo Mawnongrim kumbala keren mentat ban sabu hau toyo beningkong dan ba ar chung benai balai ni benai march benwan te nak kaliang chunga kumulu kalam DC ngapen pau jing sungu bat jing kemen kerpang ya ka sorkar ban ai ku play session
po jing lam ju CM ya ka ba lala ban shim ya kani ka sinjam ya ka ban long shisha ka jing kermen bat kumju ka jing kemen ru nam ta ki pai ba nong shu nong jong tu ka thai ya ka ba kelas lam ma kila ngurun ban don no kani ka jaka jing sumar ka ba khambit kambiang nakadau ka jing bun pai ba ka jing roisted ha ka imlak salang ke bubun ki bentah kumbala long bentah hadu bentah singi la yo le se ka jing jok la benong dekat bat ki nong lam shnong ki la sakhi bentah ba ka file ru kala la dep da kam ta ban approve ya kani bat sa stam ban bu Mawnongrim ban play no ya kani bat ka notification ru habide ba ka CSC kan submission bentah tayo ban wan te kan dei hi ka jing ka achievement ne ka jing sei so le se ka bakarpang khamtam ha ka wei na ka tanat le ne ka wei na ka sector ka badon kam ha ka ta ka health sector ya ka ba le si ki pai ba hi paro ki don kam ya ka ni se ngila ban yo surok ngila ban yo ka bodeng elektrik ha baduna ba ka jing sumar baduna ka ko ka kya hai kata ka jing kerman yu bre kan te namar ta ka daw ka health sector hi ka long priority ka long hakmat nam ta ka jing don kam sampai ba te nak liang jonga ngaso ba ka ni ka achievement ka ba he adu kata nam ta ki pai ba ka constituency